parlok nongpo pijinjar haying hadukan ne hajkatre jongpi pun karo water supply ngin penpoi ke kebakhoj kebabang bat kebasinyam pun hau number kendai lai henriu pra iwe pra lane pranyo sau not henriu nyau lai pun sepi penpoi bai hajing pima dukan pima jakatre pima penpoi bet ise kini kikor komputer kiba internet badar ni di hajan jongpi hangne hadukan jongi Hanongpo Town Shopping Complex Harishan Enterprise haka kamera kaba shispa iway refurbished laptop but desktop punhau number pra iway lai arnot sau pra sansau lane pra lainyo arnyo sawar drunyo hadin kajing penkre jongki sengsan pertai lagi jongki kertong ban ya airang hagenek election MDC ban hadin bagi bor penya election gilabu ya kapor ban penkut hanin kesngi ya kajing elap election jongki sengsan pertai mentapan galadai sekekenti jong sarkar ban penbit penbiang ya kijing donkam na gebanta ban peniai bet ya renti ya kijakat vote Haribhoi district kibor peniai district lengbak election branch hagan kijing penkre ya kijing jit ya kinong mikmat pajba na kisan teliki constituency kibodon hagan district kibakentop ya ka nongpo constituency ka umsning constituency ka umroi constituency ka mauhati constituency bat kejirang constituency kumban syukdo ba ke election banjit ya ki MDC sya ki artli district council jonga jela ki bakentop ya ka Khasi Hills Autonomous District Council bat ka Jante Hills Autonomous District Council kan long lasai gesngi kata hak arpoi terik urumpang arjar arpsan ka additional deputy commissioner ke Haribhoi district kong bala kenti urani haba pentip halor kene gejing penkre jongki bor district Haribhoi kalong ba gejing penkre jong sarkar kala biang pura ban pentikna ba gejing jit ya kinong mikmat pajba sya KHADC habaro ki polling station kin long ki bayaj bet ya renti namar ki polling officer ki polling personnel bat kiwe ki bala penkre na ko sarkar kila long ki babiang habaro ki liang Haribhoi district idang kat south ki critical polling station but kanril ki vulnerable polling station kajipan kre na kabanta kini ki critical vulnerable police station nang kumne kumangala itu managani ba ngila ki police personnel kala dan lupa ko 3 companies for Haribhoi district kiba deploy keleng saudang jengki polling station kana bikin pet yang sukasan ya kajing niat bet jangka voting mereka aku terek beli syai ka jipen kre na kaliang joki police bat ki zone apart from zone magistrate kalong bahaki critical bat ki vulnerable PS ni bo iki security kambon untuk gidan samut ki armed personnel bat UAE unarmed haki normal PS today gidan UAE police personnel but haki female PS kemudian ki kentai sudah pada ngibu deki women armed ki women constable Dikini kini cipen kre anak mentah ki vulnerable ki critical polling station. But haduk mentah kasih haduk mene prabajiman step ki kiwe ki P-2 or P-1 polling station kita lihat haduk mene step. Kita astang move mentah by 2 PM mentah kasih by RBG kita haduk berokan. But bagi dan kumandil keliru ki P-2 polling station ki bala movement kita sajirang macam mau hati. But banaduk menin ke porsan steng kini balok hai kila poish ki polling station ki haduk mentahi ka movement jong ki polling personnel kalau smooth but ba ngimpat dan kenu ba ni jengtet ba kadon ka kenu jengwet kelantian but rengkat but kini ki polling station kemudian border ru di deputy commissioner jangi ila dat tho badikran bat ki bor sarkar jong ki district ki ba kapot Assam ban negara bagi syukia ba kejingwan jengki polling parties kejongi kena menang kejung untuk dalanti bat bagi la baliyo kunjuk ban niat election haka suka sign dah ko bende tikani kena kejung create nak mentang di polling station Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentaki awareness program jongpi pon singi ni ai wai shapi pranyo laiwei kendai hendriwe arnyo lai